Hayi salibonani balandeli labathandi bomculo we-The Melodious Psalms. Lo elimbona lapha nguJabulani Ncube obizwa kuthiwa The Melodious Psalms stage name. Ngingumculi we-gospel, hayi-ke mina ngingumculi we-gospel. I-gospel lami ngilenza nge-type ye-music echiyeneyo, kumbe ngithi any type of music. I-gospel yami ngiyenza ngayo. Ngiyakwanisa ukwenza umculo wami nge-reggae, ngiyakwanisa ukwenza nge-rumba, ngiyakwanisa ukwenza ngesungura, ngiyakwanisa ukwenza loba ngayiphi nje i-type of music, ngoba ngibhiliva ukuthi i-music yonke ngekaNkulunkulu. So akula mgoqo ongibambayo ukuthi nxa ngicabanga ukukhompoza ingoma ibe yi-reggae, kumbe ngibe yisungura, kumbe ibe yirumba, kimi akakutsho lutho kimi lokhwana. Hayi mina I am a born again Christian. Ngaphenduka ngomnyaka ka-97, yikho engaphenduka khona. Now I am a born again Christian. Umculo we-gospel kangihlabeli nje amazwi kaNkulunkulu kumbe amazwi eBhayibhili nje, kodwa-ke okuqinisekileyo ukuthi I'm singing izinto eziphuma deep from my heart. Ngihlabela uNkulunkulu engimaziyo, engamemukelayo, njalo engikuhlabelayo ngiyami ngisazi ukuthi uyakwenza. Hayi kakunjalo. Mina I am a born again. Ayisikho ukuthi ngokuthatha amazwi nje, hayi ngiyahlabela ngoba okunye ezinye ingoma zami I compose them from the Bible, ezinye I dream them, ezinye ziyabuya nje ngizihambele endleleni, just like that. So I think all those things, I believe all those ingoma zenezo ziyabe zivela kuNkulunkulu. Hayi ngithanda ukubingelela-ke abalandeli bami nama-supporters ami wonke, abathandi bomculo we-The Melodious Psalms. uNkulunkulu abenzele kahle kakhulu, baqhubeke belokhu bengisapota. Hayi mina-ke ngaqala ukucula kulesikhathi, ngasiqala kakudala kakhulu ukucula. Ngacula lamagroup achiyeneyo nje ngiphansi, azange ngaziwe kakhulu, kodwa ngacula labo Solomon Skhuza, ngacula labo Ndux Malaxi, ngilihapa lalaphana nje. Kodwa-ke ngithe sengiguqukile, sengiphendukile, sengingu-born again child of God, ngase ngizoncediswa in fact kakhulu, ngancediswa kakhulu. uNkulunkulu ambusise ubaba lo wangifundisa, wancedisa kakhulu, uPastor Charles Charamba and the Fishers of Men. Wancedisa kakhulu ku-gospel ngoba I used to ingoma ze-rumba kakhulu, sasijaya irumba lapha singakaphenduki, sasijaya urumba. So wancedisa kakhulu ku-music we-gospel, loba nje ngingazange ngenelise ukuthi ngirekhode esancedisa, kodwa I continued ngibambelele kuncedo lwakhe lwangipha ama-strategies konke indlela zonke ayengitshela ngazo ukuthi ngenze njani nxa ngifuna ukucula i-gospel, ngabambelela khonaphana. Kwasokusithi-ke ngo-2010 ngazorekhoda i-album eyayibizwa kuthiwa Umsindisi Wethu. I-album yayilama-tracks angu-6. I-CD lakhona ngilalo lapha, yilo leli elilibonayo lapha, i-CD lika Umsindisi Wethu engalirekhoda ngo-2010. Hayi abantu bona balijabulela, angisoli lutho, balijabulela sibili. Hayi bayithanda ingoma yami, bayithanda kakhulu. Ngosokusithi-ke ngo-2023
just imagine ngasema from 2010 izinto zazingahambi kahle, liyazi studio ziyadura, into zonke nje ziyadula. So kuthe ngo-2023 ngase senelisa ukuthi ngingene njalo e-studio ngizorekhoda njalo. Ngase ngizorekhoda i-single track eyayibizwa kuthiwa Lukhona Usuku. Hayi kangila CD layo lapha, kodwa ikhona ibizwa kuthiwa Lukhona Usuku. Layo abantu bayijabulela kakhulu kangisoli. Kwasokusithi ngo-2024 ngazorekhoda eyinye i-album eyajabulelwa ngabantu kakhulu, loba nje yayingani yabamangalisa, yabathikazisa. I-album le yayinge-reggae, it was a reggae gospel album, yayilama-tracks angu-6. Abantu bayijabulela kakhulu kodwa bemangala bezibuza ukuthi kanti i-reggae layo iyayenza ukuthi ibe yi-gospel. Hayi mina nginjalo, umculo wami kangikhethi type of music ukuthi ngithi ngihlabela i-gospel. Hayi, ngiyahlabela any type of music, ngiyacompose ingoma zami nge-any type of music okhona. Hayi kwasokusithi-ke ngo-2025 ngazorekhoda a single track eyayibizwa kuthiwa Igazi, yayikhuluma ngegazi likaJesu. Leyi-ke yayisungura gospel. Abantu bayithanda kakhulu leyi-ke, abantu bayijayiva kakhulu. Ngangihambe, yayintsha, yaphuma umnyaka uphela, ngihamba ngayidlala eNkayi ku-festival esasilayo e-#53 Nkayi Music Festival. Esasilama-venue angu-8, indawo ezingu-8 esachaya khona from 24 to the 31st of December. So abantu bayijabulela kakhulu, bayidlala kakhulu. Hayi, ngiyabonga kakhulu abangenzela khona, abantu bayithanda kakhulu. Lamhlanje abantu babhizi, bayifuna, bayithanda, bangibuza, bayabuza ukuthi bangayithola njani, konke lokho. Hayi, i-marketing yona isasihlupha njengama-artist amatsha, esingakabi lodumo, esingakaziwa kakhulu. Esikukhalelayo nje lesikuncengayo ukuthi ngani nje ama-radio stations asinceda nje, asidlalele ingoma zethu emoyeni ukuthi izizwakale umhlaba wonke. Abantu basizwe, basazi, sikhule lathi sibe ngama-musicians azakalayo elizweni. Hayi, kangiphelelanga lapho, ngiyaqhubekela phambili. Lapha-ke abalandeli bami ngize ukuzobazisa ngesinye isaziso esiqakathekileyo engithanda ukuthi basibambe sibili basizwisise. Njengomusician wenu elimaziyo, umculi wenu owe-gospel elimaziyo, lo nyaka ngize kangingedwa, ngiza nge-single track. Why ngisithi single track? I-single track yese ngikwazi ukuthi definitely lokho izinto zingawoma njani, loba kungaba njani, iye ezaba khona kulo mnyaka. Ngiphezulu kokuyisebenza. Lo nyaka kule i-single track ngizakhuluma nge-single, loba nje sikhangelela ukuthi nxa zizaba kumbe zibe ngu-3, 4, 5, kodwa esengikwazi ukuthi kuzayenzakala i-single leyi engiyaziyo ukuthi izophuma. I-single leyi, balandeli nabathandi bomculo we-The Melodious Sounds, i-single leyi izabe ifeature usisi wami olapha eLimpopo eSouth Africa lapha, usister Lindiwe Chimba, abaningi bayamazi. A very eloquent singer, very eloquent vocalist. Uzabe engifeatureile, ngizabe ngimfeatureile, uzabe khona ku-single track yona leyi, kumbela kwezinye lezi ezinqama kuyikuthi inkosi izasibusisa, sikusenelisa ukuthi ziphume, ngoba zikhona kodwa
liyazi lana ukuthi ukungena e-studio imali, ukurekhoda ingoma imali. So ngizabe ngimfeatureile uSister Lindwe Chimba, ngizabe ngilaye lizalizwa ilizwi elizabe liblenda kule i-single track. Balandeli, ngithanda ukuthi ngingaqedi isikhathi, lindelani lilethemba ukuthi iyeza i-single track emnandi engifeature khona usisi wami uLindiwe Chimba. Ngikhohlwe ukulitshengisa i-CD le yiyo eye-single track ka-2025 ebizwa kuthiwa Igazi, yiyo esiyikhiphe ngo-2025. Ngakho-ke hayi, siyabonga, inkosi ilibusise, ngithi salani kahle.